Yini pho ukhozi lingavele liyeke nje kulonyaka kungabikho top 10 kuvele kube ukuthi nje ngoba vele iyona ngoma ehamba phambili phela le ya manje ngisho ukuthi uyalalela la emarank ngihlala eduze waserank mina emarank uyeza ukuthi hayi khona ziyakha Kube nzima kuma-comment ensizweni encomeke uMthandeni noma yakuveza ukuthi ihlala ngaserenkeni yona kodwa inokuzwa ingoma kaMthandeni okudlula-ke ekakhuzani. Sawubona kuphi nakuphi lakufika khona nombono njengamanje kubingelela wena-ke Mathinda Coast Ntombi umqhamela amehla abanye baqhamela imali ziwazi. Ngana kwethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicela upress subscribe button share phinde ucomment okhuluma ngakho uma subscribe ayike mara khamba so senze ukuthi kube wena oqala uthola notification noma sekufaka la ivideo hamba phambili. Insizwa-ke uNteza edume ngokuthi habe ibe isiphumelo lapha ngokuthi kanti indaba uMthandeni engavela nikeza isicoco sakhe okhosini FM ngoba ke asekho isidingo sokuthi lokho eqhubeka votela ngoba kuyacaca ukuthi ingoma yakhe iyona ehamba phambili einkundleni zokuxhumana nayo uzonke izitolo zomusic njengoba uSpotify uphinde wakuveza futhi izolo ukuthi ke iyona ngoma esahambe phambili umhlaba wonke kujikelele. Ubeke esethi yena yindaba kanti ingoma uMthandeni ingavela nikeza isicoco ihlukanisa unyaka nje percent ngale kokuvotela lapha ke okhosini FM zokhumbula ke okhosini FM kuba nesama song ngoma ke ehlukanisa unyaka isikhiphe ku2023 izosisa ku2024 sebebaningi abantu abathe ingase iye ingoma kaMthandeni lapha ke ku2024 singene ngayo kodwa ke abanye bathi cha yena uMthandeni akangangenele lento yasokhosini ngoba seluyarobha. Ngana kwethu ngaphandle kokumoshela isikhathi sakhe singene kwivideo yakhe ke uNteza econfirma ukuthi ngempela indaba kanti ingoma kaMthandeni ingaveli nikezwe isicoco. abe manje webafowethu anishoni kahle nishola ukuthi le ngoma le kaMthandeni nolwa njengoba ivele nisiko 6 million views ku YouTube kulesi sikhashana nisho ukuthi ibheke 10 million yini pho ukhozi lingavele liyeke nje kulonyaka kungabikho top 10 kuvele kube ukuthi nje ngoba vele iyona ngoma ehamba phambili phela le ya manje ngisho ukuthi uyalalela la emarank ngihlala eduze waserank mina emarank uyeza ukuthi hayi khona ziyakhala ihamba yodwa le ngoma emotweni emateksini yonke indawo ihamba yodwa le ngoma yindaba ukhozi lingavele nje luyinike isicoco le ngoma kungabikho top 10 kulonyaka kwenzeka imanga